Omwene nakabe pamwe nave etumwalaka omayele tumbulo ayandjwa komeho ya Kristus. Oni yomunaendunge ohayi twala meli lyilululo, omanga oni yelayi ohayi twalwa meli kukutiko lyomutima meefyo vyomo eli. Elayi ohali litangele mwaashi shapita naashi lipo, ashike omunaendunge oheli ninipike ndele ta taalelitha omeho aye konima iinene tayi uya. Omulumentu ena oshisho ohakongo ewiliko lomeho osho hayi gandje omwenyo, omanga omuyena konasha ohatula elinekelo keendanda odho tadhi dhipaga. Ovamangululwa ava vatambula ohokwe yoku hola oshili nokuyitambulako yili ngaashi yili oyo aveke yeli vamangululwa. Omwene neku yambeke.